motoka majamwe Sebyanza najara nk'umutoka ikamutomerera curuhura kandi kaba neza Kampala nuko kuruga haruguto ekamuru batekagumizamo ngoma we motoka ubwo yija yagira bantware bande tumbabungi bambungi naha kashikaho Sebyanza David Omurwire najara nkubahereze kumutomera yatwarwa mu irwariro bita kagumizamo atarije nuko kuzomubunji nishasha njyaho mu Rwanda nishasha nishasha aho kubata nibenda biru yirwaro yandagurije yari kansha miliyoni birwa ma miliyoni ugakatomerwa 2011 by'ukwezi kwa kane umwaka ogu kandi kwihobwa twira ryo mu mberambi taine na chwera ukuntu jangu na miliyoni ejo kagitunga naje muha yakumbanza mushuru jangu kukibaha mbona tabakwatireho bankwatira TV West yaiko mu bunjo mu ryantonde ayishitomerwa riyo natunjiro bujanjabi kandi tuhaganiraho no mu bunji yaguma sente zitiko yongera nizikumanze yongera kuba ninza kumanimba bara dino kubarwa aho kwa buri kimwe cyona nibandi bamperereza no kubabara saba umwebembezi witu Jovansi otwerezo biyambi kajenge wite MP nani nkushaba ndi kweshengesereza bantushabo biyambi twataraho ukarebeka ngo umubire witu yargayo akamurebera bo kuba nyonkanyowe nyine family yanje nawo wenyine ine family kandi family zona ninya kuzirebera mpikire nanye naremwa nanye nahinda ninyeshereka bweshereka kugira ngo batakantwara abo kwa barantware nabarwire mbabatine cyo kurya kitomerwa narwo mu kacenca kanya kasharo mu district ya Ciruhura kandi ubwo bwahata kumirwa mu bunji bwa nyuma yo kuremwa kushashara sente zo mu bunji gasha kwa Richard Nahabwe.